October ni somthum kumsang khazakwa sumsare pariat ania heni hi nation pani ti omdan le destiny thak danglam vek nani tur alon don rengmai jingkar ma taka idi amina thune na hnoya chuan Uganda tengle se paide chuan Kagera river chu kaltlangin Northern Tanzania chu anlut meka borak chu anwam labin leinoi le bolho te chu atam emema idi amina chuan chu adu thana siam chuan Africa rama mithil ti theile chakber ani tir theidona insha in atan chuan chu indona chu inlambun na sakle chau ani lawa theater play hmunum tak angmai ni in hunrei takatanga ahmel male ayal puiber Julius Naireria zaktaka asiam theina hunle Uganda se paide chu dan thei ani lawani ti fiatu atana ati ani bera ma se chu in beide chu indona sakle mai ani talo thilrap thak jok anun ring chok taklat mai idi amina se paide chu thunun that theine talabin annun arong so de mema thingtlang khwa te lutin in tam tak an hal te che mai Tanzanian ram chunga chuan chiatna nasatak an thlenta ani amai ro chu chung an thil ti awang chuan naire chuan anma ni chu hlawat mekin idi amina le asipaite chunga chuan athin arim hle zoka hengti awang hian Julius Naireria mezaidam le do theitak mi in thunun theitak tia an sha thin chuan anma ni beitu te beilet vedan tur chu angai to tarup maya Nairere hian kumtam tak chung chu aminan Uganda atanga anho chwate alo hum himin alo enkol to thina ma se hetia achena ram ngeina be a han to ve ta ka chuan Nairere chuan adu anga ache theina tur hian mi pui thlop na ne sepai de chan pui na chu ane theita a heta aminana ashiat mi alo le alo ngai to tel mi alo chu kha athil ti nun ron thlau tak mai khan athunun thei to lo khopalian tham chiatna athlen don ani ti chu ni ome in khatia United Tanzania be ani ta ka khan sipai hlom tak pahni de chu an tangtlang ta a chuta chuan Naireria sipai thunun na thatak noya enkol tele idi aminan arama tanga ami hno chwa ama du lo tak tu te kha anita a chutian chuan idi aminan athil ti theina tele aro puizia ati lana tur emo ti kha atlak chhena bulchana aloni don to sok reng aloni ole tuntum kan video chuan African Colonial puya dictator solber te singa pakhatina athil pakhat sol ti awanga atlak chhia tak dante kan in hawin kan thler ho ve thungdona he kan thungai thlak tur hi nunrawng te duam te so sol song song te nei to idi amin dada the butcher of Uganda tia chanchin alo in lar chaudan le athil ti sol pakhat le ka wanga atlak chhia le tak dante kan in hawin kan ngai thlaudon ani idi amin dada hi Khawvela le African Colonial puipo a miming thang le lar tak ani a chanchin hi thil makte nunrawng te duam na tile thil tum sang tak nei na tinien in zomin idi amin hian Uganda ina independent an nei ma a an hun ton thim le shom ber kha thil ti theina adulu tu ka wangin a thentira ani na taka chuan Uganda president ani theidan te hrethiam tur chuan a hun malam hun te hriat masak phot angaya chuta chuan military a zinkong azo chhodan te ramchung political inlum let na silu tu ka wanga din mun sang taka adin theitak dan te kha I han en hauzel don te ang idi amin dada hi meni somthum kumsang khazakwa somni pariata khan nakosero hills Kampala Uganda alo pianga kako ethnic group singami ni in a group hi Uganda diverse ethnic landscape te enfil to anibera tin apa hi Andreas Naibira ni in lo nei tu ani hnuwa Islam sakwa ai ne awangin amin chu amin dada ti in athak le a chu mai ba ka anu aisa ate po hian idi amina thanle na konga hian rol poimo tak an changve boka abik takin anau pande olai khan ani le swal ati theome idi amin hian lekha azer to emema an report na atanga alan dan chuan idi amin hian kumrei lo te chau school hi kalin chumi wan chuan anun pumpui deuh thowa hian mile khathiam lo ti in an soya ma se hetia zernalama akal thui lo chung hian a physical lama ero achak hle thung
awmna hmuna zirin ain thlak danglam zung zung theya achak hle ba ka san po sang tha in fit chuklai sang ani nge ani Idi Amin hi awmna le a chhevela chuan mi te chunga leng ang chi ni in a hnuwa militaria alu hnuwa po ani zui ta zela heti lai hian Uganda hi British opna hnuai omla ni in kumsang khazakwa somli paruka khan Idi Amin chu King's African Rifle la kanita a British Colonial Army zingami ni in East Africa lama sipaite kalpuitu te zingami ani vera hetia militaria alu tak che atang hian Idi Amin chu Uganda a chungkore thei taka changa lopiang chhuak anin atang chuan mithil ti thei taka aron in thlak danglam ta a chuta chuan King's African Rifle Amina ke ria chu British in a colonial order la tura African sipaite anrin top lai le ral khata changa inti boina awma tang khan ain chan don ta ani Idi Amin chu military campaign sang sanga thokwalin kumsang khazakwa somli bor vela khan samali rabila stenena in beina ate kumsang khazakwa somwa vela kene a mau rondin chaulai vela te khan atel ve boka enga te hian Idi Amin chu apalena achak ema bangle a hoi sen ema bangin a hna atanga kai santir ani thina zirna lama kal thui vak labian na boy thlak le ril ru sen ngai thil har satak tak chu ti theilo ma se a hna atang chuan an kai santir le tho thina ti chuan kumsang khazakwa somrok vel bora khan sarjiana kai santir ni le in hemi hnu loka hian lieutenant an kai santir sui le boka hei wang hian colonial army te singa Idi Amin hi lieutenant ni na chel thei mitlem te de zinga atel beta ani Uganda hian British te katang hian kumsang khazakwa somrok pahni khan independence an muta a heti laya anram shoi to chu prime minister Milton Obote ni in hetia independent an nei hnu hian Uganda sipai te chu an tlem ba ka British lam khan an rilru an lo chi ana sa he man to a hei wang hian Obote tan hian aram thataka enkol the chu thil challenging tak ni in a political power wong him reng chunga military control theidan to chu angai to angai ta a chu wang chuan Idi Amin heti laya arin omna awanga ming thatak mai atak sa le ariru po ngetle thatok tak thupek thataka wong thei tur chu ahna atanga kai santira military enkol tur ati chu Obote tan chuan thil thlan om tak ani a anina taka chuan Obote chuan Idi Amin chu alam tang tur mirin tlak tak mu in a hmoti na ni chu te chuan kumsang khazakwa somrok palia khan Idi Amin chu kapteina kai santir ni in kumsang khazakwa somrok panga meo phe kha chuan Uganda a senior officer ani hial to nge ani nima sila hetianga Idi Amina ani na aron sang chawcha cha chung hian tilti swal ani be thowa Eastern Uganda a operation an ilaya sipaite helpol te le miswalte beitura an kallai khan Amina chu ache nunrawngin lal ashotle ni in an soya ma se he thila hian Obote chuan Idi Amina chu ahum tla thong achang ni bera lang chu Obote hian army zinga mi chak tak le thil ti thei taka alama tanga siam adu wang ni in an soi ti chuan kumsang khazakwa somrok chhawela khan Uganda chuan political lam le ram inrel bol na lama boina anen semema chuta chuan lengo ethnic group sa om Obote chu Buganda lama tangin opposition pol an oma Buganda hi Uganda a lalram thil theiber ni in Obote le Buganda inkar hi Obotean an constitution apai thaka tangin le kabaka king of Buganda Sir Edward Mutisa da se kheniana anin be tang khan achena sale zwala eta hian Idi Amin po kha Obote lama changle chakber ani thung kumsang khazakwa somrok paruka khan Obote chuan Buganda resistance te ati chimi thein tur hian kabaka palaiso beturin thu apita a chuta chuan Idi Amin le asipai te chuan palesi an beta a he thil thlenga wang hian Idi Amin chu Obote a sipai rin ber lo ni in Obote chuan a hna atang hian a kai santir thoi ba ka Commander of the Army and Air Force ni na chu kumsang khazakwa somrok pariata khan a chel tir leta a amai ro chu hetia Idi Amin an thu a oi hle chung le arin om mel hle chung hian thil ti tu sang tak ani thunga
chuta chuan sipai te chu a tha thlang khomin mi tam tak chu ama anga Northern Uganda lam mi ti le Sudanese lam mi te ani hluma chu army a chuan ama chu thunei tu sangber anga omin obate thunei na hnuaia chuan Amin chu civilian te chuan an ngai san tel ba ka leadership thatak nei ani ta ani ma se hun engma chen akal le sel hnuwa chuan obate ne na anin kara chuan boina le thil in hmu thiam lo na chu atam ta tel maya chuta chuan Idi Amina nun dan do omlo tak te chu report amin e ruk na te dan phalawa thil tol ruk lam te abiek takin Congo ramatangin rang ka chak te ivory ti le coffee atol ru thin ani mela chumi wan chuan Amina chu ramta na ain pek na le arin nomna chuan zo na awmta a tin obate sarkar hnuaya mi chen khat chuan Aminan ama pawla sipai din ve atum ni in an soiboka hei wang hian obate po chuan Amina thil di thena te chu te hniam than sak atum na sata ema military financial lama athil nei te ti tlem sakin sipai te omna po athak dang lam sak chau boka ma se heti lai mek hian obate jok chu mi puite a tlana lo telin alar na te po chu a choi te tel zoka hei hi a chani bera lang chu centralized power nei atuma wangte a political opponent te chunga a khosak dan ti le economical policy athak dang lam hloka wanga Uganda mi pui tam takte ate thinrim em wangani a ma se heti lai hian military lam ve thung ero chu Uganda a an political power pui ber alani reng thung si Idi Amin chuan military chu enkolin achongnung bera ainda atlat si ani e chuan January thla kum sang khazakwa sumsari pakhata khan thutluk na pui tak me chu siam ani a chuta chuan obate chu Singapore asinin Commonwealth Head of Government meeting a atel dia heti lai hi remchang alo la in Amina le asipei de chuan be pui an lo thlak ta chek maya de chuan January ni somni pali kum sang khazakwa sumsari pakhata khan Amin chuan asipei de chu tirin kempala chu an thun hnuaya an da ta dera he thil hian Singapore ommek obate chu atishil hain tingai na a hre to lo mai ni lovin Uganda po chuan alet le ngam talawa Uganda chuan Idi Amin chuan president ani thote commander in chief of the armed force le head of government ani thote chu lo pong ve mek boka in hetiang thil ati chana po hian obate chu po in obate chu ai ruk thin thote athune na ahman kholo thote anram shoi tu ani rengani chuan anram tan po a hlom the tur thote asoi bok ani chutian chuan atira Uganda mi puitam takte po chuan Idi Amin le asipei de chu an lo lom rea chuta chuan obate po chu ming chetilin chuti line Amina chu alar tela Amin chuan mi puite ta na awm reng don thote in soin mi zaidam le mi fel komnuam eng angmi tan po a biak bor ngam torang hian omta a in kampala a mi puite chuan Idi Amin chu lo fakin chutiang zel chuan khovel puin tunge Idi Amin chu ani aron shibe tanta a British te Israel te po hian Amina sarkar chu an shat pui be thlap ni te chutian chuan kumsang kha zakwa somsari pakhata Idi Amina aron ro pui ta bakle thil ti thei tak aron ni tak thu ta wang khan mi te chu a thong emema amakin Uganda rami pui tam tak te tan po khan atira kha chuan a hlim omba ka alom om emema chuti lai mekin Idi Amin la chu mi pui te ta na thokle zaidam tak biak nuam tak angin alo oma in eruk na tipo ado na sakle to thote soin Milton obatia thutnoya an omlaya dan lawa thilkal songsong tipo kha siam thatbek atum thote asoi boka ma se Amina ro rel na ina azui tak cho anun ron thakin thil engkim aboi chwara African modern history a dictator ro thaple la omber ta singami aron ring chhakta a aro rel na cho anun rongin khongaina po ani lemlo ram economy in achiat phana sa in foreign policy lam thleng po chuan a ngong vek ta boka chulawa kumsang kha chakwa somsari pakwa a Idi Amina paithla ka ni hnuwa po khan Uganda ram chu social le political lama tile economic lama po atlak chiat pha na sa le ngi ti ani soita kang khan kumsang kha chakwa somsari pakhata Idi Aminan lalna aron chan nu khan Amina chuan ama le ama chu chandam tu ni in ain soya
chuta chuan democracy siam thatle atum thu te soin politics boina awanga jail tang te chu chwa zalina ram ro rel na le thune na te chu mi pui ti hna piak let le atiam boka hei wang hian mi tam tak chuan obatea lal shot tak le mani thudu tak nia an shat ai kha chuan Idi Amin chu a thazok ni in an chehiala hei mai ba ka Amin la chu khopui chung kongdunga de chuan kelong ti a kal thinin ram mi pui te hmuwa chuan an jinga mi le an mani angin a oma mi chenaran mai mai te chu lampui fo thinin football te po chu a pet ve thin boka hetia mi mol ber anga a oma wangin le mi zong zong te biak ngam toranga a khosaka wang hian mi pui te a po atlana lo theilawa rampon thleng hian a hming chu largelian British le Israel te po in Idi Amina sarkar chu an no shat pui ve vek ba ka atira kha chuan Idi Amin chu obate aya thazoka chuan an ngai ve vek bok ani eiba ka hian hetia alal kum khatna hian Idi Amin chuan mitang tam tak a chwa zalen boka chu mai ni lovin foreign investor te niana anin kar po chu siam thasotin ram mi pui te niana po ani chu Uganda ram hruaitu ani ti chu a hria tir chiang hle boka ma se hetia ram hruaitu fil tak le thatak anga awm lai hian Idi Amin chuan thil tum ani lian hle thung chu mai ba ka atana mi hla om thei ber tur te chu an ram se peite an ni ti chu a chiang hle a chumi wan chuan obatia lam chang le atana mirin om lo te ba ka ama du lo tu te officer chu ada bo ta mi a maya chu mai ni lovin sipai sang tam tak abik takin lengo le esoli ethnic mi te chu atilum na sain anom na chin shia tor om to lawa ada bo tak te po tam tak anom nge he a ma se he ethika mi tam tak ati hlum tho hi military lama chuan alar imema ani mai ba ka hian civil servants te mithiam tam tak te le khotlang hruai tu te po Idi Amin laka hian anrin omlo nia an ria deuh chu anda bo mak zel ta mai bok ani eiba ka hian kumsang khaza khwa sumsari pahnia khan Amin chuan a hlo thona awangin police state adin boka chota chuan the state research bureau te the public safety unit le the secret police organization te ania hengmi ti hi Idi Amina du lo tu sei satu te le dabo tu te thatu te anita a anina taka chuan Idi Aminan kumria chung ro rel khan Uganda mi pui nuai thuma tanga nuai nga vel to chu an tilum ni nan soya Nile River te chu heng an mi tharwang an pai khom na hian an mang ni nan soi boka ewang hian Uganda mi pui te chuan lo na chu an ni tin nun alo ni ta a an himna ber tur om chhun ni langta chu engthil ma soi chhalawa ngoi reng chu anita ani te chuan August tha kumsang khazakwa samsari pahnia khan Idi Amin chuan ro rel na mak tak mai asiam le ta a chuta chuan Amin chuan Uganda rama Asian mi om song song de chu ko chhuakin heng Asian mi ti hi British min oplaya British horon shailu te kha anni ti na soya abik takin Indian chul chhak te ho chu adu lo bik le zwala chungmi te song song chu anram chwa san tura thope in ni som ko chung chwa san theina hun apeta a heta hian Asian mi singa atanga mi sing riat in kar te chu ram chunga tanga chwa loitir anni a chungzinga mitam tak te phe chu chhuan tam tak atanga Uganda a lo cheng to te ani nok lomai Aminan a seidan chuan pathian chu amu manglama alo in lara chuta chuan Uganda economic te chetu te ramdang mi te chu an rama tanga pe chuak turin minti ani ti na soya hetianga ache chan hi Amina chuan an ram a hmangai bang ani thole Uganda ram chu Ugandan mi te tan chau ani thu asoya te chuan khang Asian mi an hno chwa tak te khan an na tho lai te an in te le an thil ne sang sang te kalsan tura ti luini in chung an thil kalsan tak te chu Amina chuan atam jok chu asipai te le ama thopui tu te ama tran tu te na chuan asim kwal ta hloma te chuan atira Uganda mi pui tam tak te na an du ron chuan mi pui te hlo le chhia na za khwa chu aron thlen ta jok si ani ani na taka chuan Idi Aminan an rama tanga a hno chwa Asian mi te kha an ram economic siam thaber tu te ni in business lian tak tak siam tu te factory te le ram dang ne na in sum don ton na lam ngai to tu te an no ni a
chumi wang chuan khatia ram an chho san ta ka khan Uganda economic chuan atlak chiat phana sa te ema chuta chuan experience nei lo si pai ti le political lama tang ti po chuan an enterprise chu an chan thei talawa hei wang tak hian mi puile chuan an thil ma mo le du ang an nei de thei talo boina chu ron om tat da derin an ei tur le an mo ber om la owa chuan Uganda mi puite chu ril tram na le re theina chuan aron zui tanta ani heti lai me khian amin la chuan amali ama chu ain ti ming tha in miro pui takangin ain lan me ka chuta chuan amali ama chu ni na sang sang te in pe in His Excellency ti te President for Life te Field Marshal te ai haji Dr. Idi Amin dada ti te VC VSO MC ti te Khawvela ramsala song song lal ti te Officer of the City te le Africa a British Empire ne to abik takin Uganda ate ain ti vela chu mai ni lovin Khawvel ram hruaitu thil ti thei tak tak ti na chuan anma ani a chawna le kha thon tong kam na tak tak mangte in a thon ta thina hengzinga hian Queen Elizabeth II le US President nge po kha until ve nge hei mai ba ka Idi Amin chuan the last king of Scotland tia in soin South Africa beina tura po ma hruaitu a tran po adu thu te a sei to boka hetianga a dan a chezia ti le a thil ti chen dan te hian Uganda mi puite mai ni lovin Khawvel chu a thong dot ani ber chu mai ni lovin Amin hian military thuam kim ha a ram chunga pare te po a ching hle boka in aram mi puite an cha ngoi ngoi lain ani ero chuan karman to tak tak te a khal kwala chu mai ani lo press conference e bo sai deu rengin amali ama chu Khawvel shiata inti lar chu atum emem china hetiang zong song te awang hian Idi Amin chu dictator la om tak launa le tharum thona manga aram hruaitu alo ni zuita ani atira khan Amin hian western lamtinen relationship thatak nein Britain te Israel te United States thleng po hian an support em veka United States lamte phei chuan Amin ro rel la chu an thlop tha in Israel lampo in military training ko nga te an lo pui ve ba ka British sampo hian in sum don ton nalam an lo boi pui ve boka ma se kumsang khazakwa somsari pahni le kumsang khazakwa somsari pathum in kara khan ram dang ne na ani le chene te chu a cheta ema Amin chuan Israel mi an advisor te chu an ramatang chuan no chuak de in a no chwa chan po chu pa chuan ama kal zonga rohman asiam thule Libya Mohammed Gaddafi le Soviet Union lam chu a support ni na soiboka hemi nuwa hian Arab nation nen chuan tangtlang le in amali ama chu Islam sa khwa hum haltu ti in ain soi nge a chu mai ba ka Amin chuan Cold War politics a khel thiam hle boka chuta chuan pol kha chu a von sa hle lain pol dang le chu a beya anral thwami anin enkol dam doi ti po chu alak sak veka te chuan Uganda chu a boy ta noi mai ani kumsang kha zapwa sumsari lai hol vela tang khan Uganda ram chu ram dang la ka tanga da shan anita a anma ani puidu tu po anom to meu lo Uganda mi pui mi pa ngai tan chuan Idi Amin ro rel hnoi om chu mangcherap thlak tak ang anita a chuta chuan mi de chu a chan ne wang om lo hian an man top top ani ber mi bo an tam thinin akha to khian mi an thideu reng boka sipai tila chuan mi puiteram le ina chuan an du hun huna kal thein an du an lak sak ba ka mi puite chu se sa thinin rong tak takin an thata thina chu mai ba ka economic chu atla chen in chu thilawang chuan dam doi le e tur po awang ema school le hospital la chu aram zau de utho a e ruk na apung le zwal boka nima sila hetiang thilte a thlen lai me khian Idi Amin be thung chuan a hming chu a dai mai ala phal lo ani mela a hming chu cher la tum be tang tangin kholai a te chuan mi puite e le in turte a pek thin ba ka thil pek eng mote a pe chen boka mi puite len chuan in komin an bola chuan hunte a mang chen bok ani chutian chuan Uganda mi tam tak te chuan Amina nunrawng na le a khosak dan rap thlak tak te hi an tuarna se ema hun aliam tam zel nu a phe chuan a dan chu a boro tel ani ber
a hmel mania a hria te ti hlumna hun tur chu bo sei fo thinin mi pui sei lo te po chu ama kal zonga om angin a pu bok thina heng ama kal zong nia angai te sing a hian minister te military officer te advisor te le mi thil ti thei tam tak te so tel thinin heng mi ti hi mi tam tak chu a ti hlum ba ka tam tak chu an ram atang hian an hno chuak nge nge a hetianga a kho saka wang le aum dana wang hian an ram then om ti ne na anin kar thleng pu in a chet pha te hle ani ti chuan Tanzania ram rel tu Julian Nairere ne na anin kar po hi a chet pha te me ma Nairere hian Milton Obatele Uganda ramachanga an hno chwa mi tam tak te chu arama hian alo om tirin alo hum thina eiwang tak hian Idi Amin ane na anin kar po hi a chet pha le zwal le nge nge ani ti chuan kumsang kha zakwa somsari lai Khawvela khan Uganda chu tir moila ram pakhat ani a Amina chuan a hming chu twal tha tam lama te ram economic ti chiat lama te a cher meka abik takin kumsang kha zakwa somsari pahnia Uganda a Asian mi omsong song te a hno chho vek nu khan a hming a cherna lam chu a thelo le zwala chuta chuan sarkar institution sang sanga te chuan eiruk na po alwar tharin economic atlak niam beka banga eile in tur an thlak chama wangin Uganda mi puite chuan jamna satak an tur pha ma se he te chung po hian Idi Amin chuan a thil ti theina chu alati chun chom zel tho thung hetia thune na alani reng theina chan po hi a sipai rin om tak te wang ani bera mi puite la chuan sipai te chu an hlo ema wangin le Paul Warlaya foreign relation lamte adu ang zong zonga akal kwaltir thiam wang ani boka ma se hetia han in ngot ai chuan achung lama chuan Idi Amin din hun chu ader thong to hle thong Uganda mi puitam tak chuan Idi Amin ro rel hnoi om chu an du talawa ram chunga tanga Idi Aminan amin ho chwati le tlan bo mi sang tam tak chu an ram chen om Tanzania a Nairere chuan lo om tirin alo hum ta a Nairere hian langtlang takin Idi Amin ro rel na chu ado le bok ani chutian chuan Idi Amin le Nairere ti in kara in mo thiam lo na hi ami mal tak le political zong pu in ani ve ve ya Nairere hian Milton Obate kha a thopui china ma se Idi Amin khan kumsang kha zakwa somsari pakhata khan Obate lal na chu a chu sakta ni kha khatia Idi Amina alal tak nu khan Obate hongam to lau khan Nairere hne na hian ven himadi lin Tanzania po Uganda tanga chhok de chuan resistance an din zui ta boka chutian chuan ram pahni te in kara hian boina hi punlun tel telin ram ria te anin ti boy fo ba ka tongkam le thuziak te po in anin mi lo zia hi an thailang da china chuwangin Idi Amin chuan Tanzania chu aram ta na hlom tak ani thei ti chu muthiamin Nairere po chuan Idi Amin chu lal sol tak mo in a mu be tho boka chutian chuan heram pahni te in kara boina hi na satel telin kumsang kha zakwa somsari pariata khan a vor top chu a thleng zui ta ani October tha kumsang kha zakwa somsari pariata khan Uganda sipai te chuan Idi Amin a thu pekin Tanzania ram Southern region lama chuan an chhuaka heng sipai te hian Tanzania border chu kaltlangin Amin a hian hetia a sipai te a tir chhana hian Tanzania lam chu a pu de ya an rama tanga Amin no chhuati le tlan bo te alo hum him ni na soya hewang hian Tanzania ram chu ba be turin tho a pe ani mela ti chuan October na som thum kumsang kha zakwa somsari pariata khan Uganda sipai te chuan kareka river chu kaltlangin kagera silent chu an po opngala Tanzania rama chuan an balu zui ta der mai Amina chuan chutianga Tanzania abe chan chu an ram Uganda ta na a that zok dona wangin le alal ram ti zauzel adu wang ni na soya eta Idi Amin rin dana chuan chuwa thil ti chuan Uganda ram chu Khawvela mun sang taka a hrai kai thebe sein Nairere po chu a thu hnoya da adu boka ma se Idi Amin rin dan le angai ro danang hian thil chu akal theilo tla thung kagera ommek Uganda sipai te chu thupe khau tak nei hnoi om an ni lo bok ni chumi ban chuan an nunrawngin an khusak dan chu arap thlak hlom em ema chung sipai te chuan Tanzania sipai te na in be chu an du tawng mai lo
pui soi lo mi pui te chu sei sa in an mi chia te chu an pong swala an tha chui boka tin an huan le an man ro te chu hal sakin anin le lo te po chu an hal sak bek boka he thil thlenga bang hian Tanzania ram chu an thin arim lu tok chau ani mai lo Khawvel huapin amin hming chu a chiat pha ta hle maya in Tanzania hi Nigeria thuni na hnuaya tlong takle boina omlawa kalme kania chumi wan chuan hetia langtlang taka ramdang nena inti boina nei hi Nigeria hian adu ngai lawa nima sela kha in be thutna awang khan thil chuwa ain thlak danglam ta vek mai he in be na wang hian Nigeria chuan midang te hne na tangin chan puina le a belet ve du ani po in pompuina adong ta mi aboka te chuan Nigeria chuan thutluk na chu siam chuin Tanzania People Defence Force TPDF te siamin Uganda atanga an hno chaw ho te kha ama thopui turin asom hlom ta boka in anni hi Idi Amina sipaiti anglo takin thunun na khau tak na hnuaya enkol anni a rong taka chelo tur le an ho tu te thu oi hle tura zirtir anni bok ani te chuan kumsang khazakwa somsari pariat November thachat lama khan Tanzanian sipai te chuan Uganda sipai te chu Kagara region atang chuan an hnu chuak theita a ma se chu ta mai chuan Nigeria chuan athil ti lai chu chol san ala tum holo angai dana chuan Idi Amin le asipai te chu an chet na te ma panga Idi Amin chuan athil ti man chu a hmungai tur ti ni in Uganda rebels te le Tanzanian sipai tang kop chuan Uganda chu an ral thuam nei that tak tak nen chuan an ba be ve ta mi a Tanzanian sipai te chu chaktel te lien Idi Amin sipai te chaklo na lai le anin lungrwal tok lo na lai chu alang tam ta tel tela chutiang chuan Africa a sipai chakber nei tu nia an ngai Idi Amin chu ataka chuan an rin ang ni ta bik lavin asipai te po chu an chakber thei ta bik lawa ani na taka chuan kum tam tak chung Idi Amin an Uganda a rawrel chung khan indu sakna te e ruk na te khan Uganda sipai te chu ai chezawa sipai tam tak te chu an thiam na ain anlal Idi Amin na ta na anrin om ema wangin kai san tier ani a chumi wan chuan sipai te thunu na konga an nufual hle a discipline mumal tak noya po an om theimi ulo heti la hian Tanzanian sipai te ve thung chu thunu na khau tak le ro mana thatak noya ral do chu an chana chumi wan chuan Uganda sipai te chu an to le ta an tlan cheta dwai mai ani te chuan kumsang khachakwa somsri pakwa khan Tanzanian sipai te le Uganda rebels te tangtlang chuan ki town chu an lata a Kampala po chu an la thei chep to boka Idi Amin chuan ama chanpui thei tu tur te chu zong tanin Tanzania lam chu tongkam na tak takin atong khuma ramdang mi te hena chanpui na te po chu adil sa hle boka eta hian Libya's Mohammed Gaddafi chuan Amina chu chople supply te athon ba ka ama Idi Amin po chuan Palestinian faction le Soviet Union lama po chanpui na te adil na sa hleya ma se heng thil zong te po hian Idi Amin top na chu adang thei ta bik law April ni som pakhat kumsang khazakwa somsari pakwa khan Tanzanian sipai te le Uganda rebels force chuan Kampala chu an op thei ta hlo maya Amina chu insiam danglamin chu mun chu atlan chia santa a alalram chu atlan bo santa ti nani chu chutiang chuan Idi Amin chu ani tela tlachetel telien ahnu loka chuan a sarkar na po chu atla chejuita a hemi hnu loka hian transitional government chu Yusuf lole thonhoya din zui ni in he thil hi Nigeria le Uganda rebels lamte po in an thlopin an thopi nge ani ye chuan Idi Amin an Uganda a chwa san khan a masabera Libya kalin Gaddafi chuan alo huma hemi hnu loka hian Saudi Arabia lama kal in heta hian Saudi royal family te hum himna hnuaya tlong takin anun chu amang zui le a kumsang ni pathuma aboral tak thleng khan Saudi Arabia chuan omzui tangarangara tin Idi Amin kha khatia atlan bo hnu atang khan Uganda ale tle tammi alawa athil swal ti tam tak te awang khan shemna po a hmomi alo ba ka ke style po kha anei thei da lo ni in an soi te chuan Idi Amin an Tanzania abe khan thilpui tam tak a thlenga Idi Amin khan thil ngei to chen lo le fel tok lo tam tak nei bokin
chungzinga alangsar zolde chu apakhatna chuan Tanzania in an chunga thil thleng an lo chan le dan tur kha angi ruat ang ni talawin Idi Amin khan Tanzania lam khan an beilet vengam kha aring ngai lawa ma se nai re re ya thil ti thena kha a chiang tok lo ni na lang khatia Tanzania aba be khan Tanzania lam chu lo do hle hle turin angai kha ni a ma se chu thil chu nai re re chuan Idi Amina beilet nan le aro rel na ti to pek na hun tha atan amang tangkai ta zok alo ni a apati le na chuan Idi Amina sepai te chaklo na pawla ni in an hmel en maya Idi Amina sepai thatak angalang te kha e ruk mang sepai thunu na thalo tak nei le in pomchil in dawn a no ma ni lo te an ni hloma kha in be na khan Uganda sepai te chaktok lo zia le an ro rel na fel tok lo zia aron lan chian tir hlia tin a pathum na chuan kha in be na awang khan a hmel ma te kha tan rol pha in Tanzania sepai te le Uganda atanga anho chwa te kha an tan tlan pha a ani na taka chuan a ma zong khan Tanzania lam chuan Uganda lam te chu an rama lo hum mai ba kha chu thil ti thewak po kha an nei lem lawa ma se Idi Aminan Tanzania aron be ta ka khan Tanzania lam le Uganda rebel se chuan Myanmar thummun an nei phata a an tan tlan thei phata alo ni heba ka hian apalina chuan Idi Amin khan ramdanga tanga chanpuin adon te kha athil ti awangin a hlo pha veka a omzia bera chuan anun rona khan ramdang mi te laka inlak shantir veu ma se an ram then om a han beya rong taka an che tak che khan an ma ni chan ve de uturam te chu atilung oi telawa chu mai ba ka apanga na Amin khan thil engkim thlak dang lam vek na tur hun ain siam saka chuta chuan Tanzania abe awang khan amel ma te chu an rama tanga sepai te no chwa chaw ni lovin an ram ron be le le theina tur hun thatak asiam sakta a kami wang ta khan athuni na po an hli sak thei phata ani te chuan khatia athuni na atlak chhia che khan East African history a thil in numlet asiam ta a ma se Uganda chu khatia Idi Amina akal botak nu kum engmo zat nu po khan an boi chun chom reng thawa chuti lai mekin Tanzania ero chuan Idi Amina an pai thak thewangin lompuina an tung sei mema ma se kha in do na awang khan poisa an manral atam em awangin an ram economy chuan a chhiat pha na sa hle thung chuti rol chuan Idi Amina tan ero kha in be na kha athuni na tlak chhiat na bul alo ni ta ani Idi Amin khan boina tam takte economic tlak chhiat na te tol tha na te apal tlang ve veka ma se kha adu thlanna asiama wang khan tharuk potling lawa athuni na tile athil ti theina te so achan pha ta veka Idi Aminan October thakum sang khazakwa somsari pariata Tanzania be tura thutluk na asiam lai khan athuni na le athil ti theizia lan chwatir tu atana man atuma hei hi anun ron na awang te aswal na awang te le abe puite thil ti theizia a shel awang te a khatyang thil kha ti ania ma se athil ti theina lan chwatir atumna chu achak lo na lan chwatir tu alo ni ta reng mai a mel ma te chandun tir tu ni ta in tlak chen na bul chu alo ni suita ani desuan April tha kum sang khazakwa samsari pakwa akhan aro re na chu topin asipei te nen chuan hne anita a Uganda ram athun hnoya da theitu chu athu nei na te chuan engma omzia anei da biglo hetia Idi Amina atlak chhe da na chang hian thunu na thalo tak le ro man na thalo tak awangin dictator la omle nunrawng ber pol po in atop na hun chu athlang thei da biglo te chuan Idi Amin chu jeta Saudi Arabia August ni som paro kum sang ni pathuma khan kum somsari pariat mi ni in aboral veta a kumsang khazakwa somsari pakwa a athuni na top tak nu khan Saudi Arabia khan acheng zui ta zela chuta chuan sarkar in enkolin sarkar stipend te po ala thin boka tin a thi don kuma khan Idi Amin chu adam lo na sem ema akal po in na thok mu mal theilavin natna dang tam tak anei tel boka heti lai hian achung da chuan Idi Amina enkol tur hian Uganda a letle phalsak turin sarkar lamde chu an ngen ve boka ma se Uganda sarkar lamde chuan an phalsak lo thung te chuan hemi hnu loka hian Idi Amina chu nikoshelova omzuin
King Faisal Special Hospital a boral veta a Uganda dictator la tak lo ni to chin ma se Idi Amin cho aram athu hnuaya alo da china tanga hlatak Saudi Arabia a Jeddah a molmang taka William alo ni ta ani ole khatizong kha tunchuma kan ngai thla khole thesu alo ni le ta a he lal nunrawng tak Idi Amin chungchanga in ngai dan te hi comment section lama inlo sei vele chho don ya